Sanibonani, welcome back to my channel. Welcome back to Mkosi Nophile. Ngiyabonga kakhulu for coming. Thank you so much. Ungakhohlwa ukuthi subscribe, like video, uyishare njalo. Yeah guys, namhlanje sivuke indaba ezimbi zokudlula emhlabeni kaMama uZanele Mbokazi, which is very sad for me, honestly speaking. I've been following udaba kaMama since I am one of the fans. You know, ever since umama egula engene esibhedlela and yonke into. If you do watch my videos, mungabuyele emva uzobona ukuthi kuningi ngalo ngupostile ngoma Mama uZanele nangesikhathi abazalani bebamba umthandazo ethandazelwa kucelela umphefumulo wakhe, you guys, all that. Yeah man, you guys, umoya umphansi kakhulu, you guys, honestly speaking, because yeah, like namhlanje mangivuka ngibona lezo ndaba, I was just so shocked. But anyways, there's a video ebengifuna ukuthi ngidlalele yona ubaba uNkambule, now is umyeni kaMama uZanele Mbokazi. I think le video ngithethe somewhere else where I think ngezinkathi sagula ubaba wayezama ukuchaza lapha esokhosini echaza ukuthi kwenzekeni ngomama into kanjalo, just to put abantu in the light ukuthi what exactly happened. Ngizothanda ukuthi siyimamele le video from the horse's mouth, okay? Ngizoyiposta lana siyimamele. And yeah man, I'm just so sad, you guys. Mama passed away. Simbonile, you guys, uzamile ulwile, you guys, ulwile ngakho konke kade nakho until ephelela ngamandla Nkosi yami, ugcineke umphefumulo wakhe so ushabalele into kanjalo usehambile kuthiwa ke ushone namhlanje ebusuku. Asithi mhlambe bathe after 12 mangimamela ukhozi bathe after 12 ebusuku, which means ukusa kwanamhlanje kuseni. Yeah, uye wadlula emhlabeni umama after fighting so hard, after fighting so much. Kulwiwe, you guys, kulwiwe, kuzanyiwe, kucelelwa umama, kucelela umphefumulo wakhe Nkosi yami, kulwiwe. But at the end of the day, you guys, yeah, uNkulunkulu uphile, uNkulunkulu uthathile, ugcine umama esedlula emhlabeni. May so rest in peace, you guys. Sengathi angaphumula Nkosi yami, sengathi angaphumula. Ngeke ngabona nama videos akaKhehlelezi. Remember video engayiposta ngoDr Khehlelezi ukuthi oyo prophet wathi ke okhosini kusanento enje kanje esazwenzeka, abantu abaningi samhlasela sathi ayi lo prophet wamanga. I think ngeke ngabona ke video kaKhehlelezi, but we will do that on a separate video. Let us just concentrate on ubaba uNkambule explaining ukuthi kwenzekeni ngomama and apha amanyathelo kade bewathatha and so forth and so forth. Asibingelele kuBishop, and of course siyabonga kakhulu ukuthi isikhathi kuze uzoba nathi namhlanje sibingelele uBishop. Siyabonga kakhulu kuwe Sicemeza nakuwe Mroza, ngiyabingelela futhi nakumphathi Steshi uSibongi. Siyathanda ukumbonga uNkulunkulu noma kunje siphamisela amehlethu swaphamisela kuye. Sizokusho ke ukuthi abantu bazi bezwe ngathi bathole first hand information, ngoba sebecalile babuza okunye nokunye ba speculator, sithi abanga speculate bangaloku becabanga ukuthi kwenze njani, sithi asisho sikukhiphe bese baleni ukuthi 15 days ago uZanele wagula. Siyasonga ukuthi wagula, wayeze emsebenzini, wafike waphatheka, wangakwazi ukusebenza. Kwathi ke the following Sunday wabuya wasebenza, kwaseke bayathi she was on air ngoba bayamazi ukuthi wayuthanda umsebenzi, wayesemoyeni, ivoice yahamba esemoyeni. Kwathi ke ngomsombuluko wakhona samthatha sammikisa esibhedlela sawenza ukuchecka ukuthi kwenze njani kahle ngoba initial makucala bonke abantu bezwa ukuthi wayeshaya isibhobo, sasikhulekela wasathula, sayesesithi asihlole ukuthi yini engaba semzimbeni enyameni. Sazi sesiyahamba ke siyana esibhedlela. Ungenile ke esibhedlela that last Monday, ayilo wathi mayefika khona ke abodokotela bamchecka, bamcwaninga, bachecka yonke into, bammixa, baze bammixa theater, benza ioperation ukuthi bakwazi ukuthola ukuthi kwenze njani. Base befika ke bethola ke information ukuthi mase bechecka into esifuna ke ukuyazi umphakathi, sase abantu bonke ba South Africa abalaleli bokhozi, ihlobo, friends and family, nabangani bonke bakuzwe ngathi sikusho, bathola ukuthi ke une lung cancer, okusho ukuthi ba discover lokho ke ukuthi uZanele une lung cancer. Now sithi ke thina ke njengabantu bakaNkulunkulu siyamthemba uNkulunkulu. Loku okufikile ke abantwana bathuke kakhulu, umndeni uthukile, abazalwane
abe beloku bekhona besikhulekela bekhuleka nathi abazalwane nabangani befamily nabakhuzanele bekhuleka kanye nathi besicinisa bonke bethukile wonke umuntu uthukile sithi ke sithi makunjena thina sazi ukuthi siphakamisela amehlo ethu ezintabeni la usizo lwethu luvela khona usizo lwethu luvela kuJehova owenzile izulu nomhlaba sithi ke asisho ke lokhu sikubeke bakuzwe abantu bonke sibonge nemikhuleko sibonge nesupport esitholile umthandazo from family imndeni abangani izihlobo nabalaleli bokhozi nabo bonke abantu base South Africa nasemhlabeni abakhathazekile ngozanele Mbokazi abamthanda kakhulu abakhathazeke ngaye sithi siyakhuleka egameni lika Jesu ukuthi alulame siyabonga kinonke ukuseka nokuthi nime kanye nathi ngalesikhathi engifuna ke futhi ukusho ukuthi sibonga amabandla nje angikwazi ukuwabalula ngamanye amabandla nabefundisi baphuma bangena bafona bemhlola esibhedlela abanye baflyer from different parts of this country beza bazomhlola balethe umkhuleko sithi siyabonga sicela ke nichubeke nikhuleke nakuyifamily yakhe enkulu ayithanda kakhulu eyaseshilo khona la ikhola ukhosini sithi abanye sizwile ukuthi sebakhe ama prayer groups abanye sebayathandaza abomama bayathandaza bamthandazela basenda ama message bekhuleka imikhuleko eminingi siyabonga siphakamisa izandla sisiphakamisela uNkulunkulu sithi siyabonga okugcina ke ngifuna ukusho ukuthi kumcwa kakhulu ukuthi ngisho ukuthi sichubeke sithandaze sicele emphakathini wonke sicele ezweni lonke sicele nakuma media houses ukuthi le statement esisikhiphayo yi statement lesi esi-official siyacela ukuthi yona information esoyikhipha siyacela ukuthi banike ifamily iprivacy ukuthi ifamily idile nalesimo ebhekene naso isese kushock njengamanje sesemangele kodwa amehlethu aphakamiselwe kuJehova siyamethemba sithi bazalwane indawo ngeindawo asingikhulekeleni ukuthi uNkulunkulu enza ummangaliso uNkulunkulu uyayenza imangaliso amphilisa amkhulule sicela lokho nje kubo bonke abantu ukuthi kube neprivacy yokuthi sikhone ukudila naloko simanage nabantwana nayo yonke into uNkulunkulu abe nani uNkulunkulu anigcine singaba kaJehova